Naam, hujambo na karibu tena kuandamana nasi ndani ya taarifa zetu za mchana wa leo, tarehe ya 8 za mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026. Kutoka mashariki mwa Kongo, hii ni Kongo Salama TV, kituo bora cha matangazo kuhusu hali ya kiusalama jimboni Kivu Kusini na Kaskazini. Mnaotufuata nyote, tuna matumaini ya kwamba mko salama salamini, na sisi tuko wazima. Tunaendelea kumshukuru Mungu, tunasema tena mchana mwema. Moja kwa moja mchana wa leo, habari zetu mbichi tutazianzia maeneo ya Mulangu na Mubugu. Hapo ni territoire ya Kalehe, kwenye mapambano makali yalizuka upya tangia asubuhi ya leo kati ya M23 na wazalendo wakisaidiana na jeshi la taifa FARDC. Ni kivipi sasa? Tutakuja watangazia mengi kuhusu hayo mapambano. Tutarudia mji wa Bukavu kwenye masaa ya asubuhi za leo. Gari nyingi za kuyala wa askari wa M23 zilionekana zikielekea maeneo ya Panzi zikipanda kwa haraka sana. Sasa zinamaanisha nini na mbone mapambano yanaendelea kuwa makali? Tutaendelea kuwapa donido kuhusu hiyo. Tutajielekeza Muruchuru, maeneo ambayo inakaliwa na M23 kwa siku nyingi. Kwenye Bertrand Bisimwa, coordinateur adjoint wa M23, alianzisha sherehe kubwa ya kuwapokea wengine wa cadre politico militaire wenye wanamaliza masomi, yani formation huko Kanombe. Ndugu iko akiwaingiza ndani ile ideology ya waasi hao. Wandugu watazamaji wapendwa, M23 inaendelea kuwaingiza ndani kabisa wakaaji mambo ya chama chao kumakazo. Hiyo inalenga nini mambo ya politike? Tutawaambia kabisa. Niwakumbusha ya kwamba leo ndio ile conference de presse ambayo iliandaliwa na Martin Fayulu itakuwa. Tusiende mbali na Kongo Salama TV ili tukue nazipata mahabari zote kwa wakati. Kama kawaida, mimi ni wenu Meshak Maiwano ambaye niko hapa ili kudondosha kabisa, niko hapa donido habari za kweli kuhusu yote yanayojiri mashariki na pande zote mwa nchi ya Kongo. Na wasi basi kufanya subscribe, yani kujiabone ili channel yetu ipande, vile vile na comment mkituambia maoni yenu, kuzilike habari hizi, mkipartager, mkisambaza kabisa kwa walio wengi ili zifike mbali sana. Moja kwa moja mchana wa leo, habari tunazo tutazianzia maeneo ya Muhangu na Mubugu. Hapo ni maeneo ambayo iko mu territoire ya Kalehe, ambapo kabisa depuis asubuhi ya leo taingia 7h30 ma 8h njo askari wengi kabisa wa Musarambwe au ni wa M23 waliatake maposition ambazo ziko muzile maeneo, zilikuwa ni maposition za FARDC na wazalendo. Sasa inaonekana kumbe depuis juzi ile saa walikuwa wakigombania karibu na Tishunguti. Deja waasi hawakupenda deja waanzie pale, meme si walikuwa waisha leta vifaa vingi vya kutumikisha. Tulikuwa na wazo ya kwamba vilikuwa vya kulinda pale ili wazalendo na FARDC wasiweze kuingilia. Hapana, kumbe ilikuwa vya kulinda pale Mtishunguti. Kumbe vilikuwa ya kupita kinyume ili waende wakata sufre komsa wasiendelee kuwasogelea pale Mtishunguti. Njo depuis asubuhi ya leo walipanga kabisa front, wakapita kinyume, wakaenda zishambulia maposition zao ambazo zilikuwa Murangu na Mubugu. Walenda ni askari wengi ndugu zangu, paske wazalendo ambao walikuwa pale walisikitizwa kabisa na mashambulizi ile ambayo walikuwa wameileta. Lakini mpaka sasa wazalendo hawajatoka maeneo hizo. Ndipo asubuhi kabisa walijigombana hako, walilinda kambi zao, walilinda kabisa maposition zao ambazo ziko Suvamu Murangu, paske ndio kwenye walikuwa wamekuja na ni wengi. Ilikuwa silence tondizo na nyepesi, ilikuwa ikisikika sana Murangu kushinda hapo Mubugu. Lakini ndipo asubuhi ya leo mpaka sasa wazalendo wangali nasimama imara, hawajatoka maeneo hizo kabisa. Wengi walikuwa wakilenga ingia Murangu, epu wakatuma wengine wachache Mubugu ndio kwenye walienda na ni wachache, paske mpaka sasa hakusikika milipuko ya silaha zile zitozito sana, haikusikika sana Mubugu. Pale Muhangu ndio kwenye ilikuwa nasikika sana. Mpaka sasa pale Mubugu hali haijakuwa utulivu, lakini inaonekana ya kwamba zile masilaha zitozito hazo haziko tena nasikika. Ni masilaha zile nyepesi ndio zenyewe ziko nasikika, na wakaaji wengi wa maeneo hizo Suva Murangu waisha kimbia kabisa, paske hofu ilikuwa ni nyingi. Walikamatwa na boga wakakimbia.
na wa Mubugu kuko wenye walikuwa wakimbia me haiko sana paske wazalendo ambao walikuwa pale na position zao pale walituma askari mbio wakaenda watangulia kwa mbele wakagombania huko karibu na Mubugu, lakini hawakuingia ndani kwa ndani kabisa. Murango ndio kwenye kulikuwa ni shida, hali ni tete kabisa, wale ndio wenyewe walikimbia sana. Inaonekana ya kwamba kumbe wasa M23 hawezi jua wanalenga nini. Kila siku wanakuwa na vitu vya mpya zile maoperasyon zao ambazo wanafanyaka si za tuseme kabisa si za teketeke paske unawazaka ya kwamba mbele yao ndio kwenye wataatake, kumbe au wako nalenga mugoshi tena mbali. Wana continue kukudistract mbele yako, wanakuonesha kwamba wako pale karibu, hawatakuatake. Uenda wako wanakuonesha kwamba wako na uwezo kuatake pale kwa mbele, kumbe wako napita kinyume, wengine wako napita nyuma ili wakutangulie. Ndio zile ma distraction za na ma strategie za AFC M23. Ifo sasa tunakuwa na siana ziiga, ifo wazalendo wako na ziiga ili wakuwe tayari kwa kila mara, wakuwe tayari kabisa paske hauwezi jua saa ambayo wasa M23 watakuatake. Hauwezi jua kabisa. Wako pale wanakuonesha kwamba mko pamoja, wanakuonesha kwamba defa hawataatake, wanakuya wanapiga masasi udogo karibu na wewe juu wa kudistract waze ya kwamba pale ndio kwenye wataatake. Komsa uite wale askari wako ambao wako mbali, unasikia ile mipango ambayo wamekuwa nayo, waite wale askari ambao wako mbali na mzile maposition zingine. Komsa ingawa pale deja force za mingi wamezitosha kula, wamezileta pale, epui wanaleta wengine askari wanawaita kabisa kuzingine mapande zao zingine na polisi ambao ziko mbali, wanaenda wanapiga hata kinyume, wanaenda shambulia zile maeneo ambazo wanajua deja umeshatosha ndani wa askari. Nasikia ndugu zangu, wale watu ni wajanja niseme vile, ni wajanja kabisa, ingawa wako napanga position na operation sawa na zile ni wajanja, tuseme ni wajanja. Inaonekana kabisa kama hatukuwe makini hii vita Mukalehe tunaweza ipoteza. Ifo kabisa wazalendo na FRDC wanakuwa makini na wajue kwamba kwa kila position hauwezi jua AFC M23 watakuatake saa ngapi. Ndio maana wengi wale ambao wanajua mambo ya kivita walisema ya kwamba olie wakuwe na chunga AFC M23 iwatake, wakuwe na yatake kwa mbele paske ile M23 ikisha panga fro suva kuiweza asa inakuwaka ni makali kuiweza ayo, ikawa ni ayo njoo yenye ilipanga fro inasema leo ndakuya ni watake mefrere, kusema ya kwamba utaiponyoka, kusema kwamba utairudisha nyuma inakuwaka ni nguvu ya kabambi. Ndio maana walikuwa wakiambia waskari wazalendo na FARDC kama wanaona ya kwamba deja AFC M23 ishapanga watake, olie wachunge watake, ifo au wakone waishambulia kwa haraka paske mpaka sasa kule mzile maeneo deja gouvernement ishakawapatia vifaa vyote, ishakawapatia munition, ishawapatia chakula, ishawapatia kila kitu ambacho walilomba waliwapa. Sasa kama wako na vifaa vyote na unajua wako na msaada ya drone, ifo wakona chikaza wasichunga AFC M23 iwatake paske wale wakisha atake kumrudisha nyuma inakuwaka ni shida ndugu zangu, shida paske mnajua depuis watoke Bunagana maeneo ambazo zote wanakalia, kama wanatake wao walikuwa wanatake hata wahibu walikuwa na wasogeza nyuma. Ndio maana ifo tukue makini, tujue hatuwezi kuwa tuko wanafunzi tu kwa kila siku tujue jeshi letu ndio kujifunza tu, hapana. Haipashi jifunza foro za kila siku kutoka Bunagana huko najifunza sio kwa jifunza kwa waasi, ni kwa jifunza kwa hapana. Wasikuwe sawa na watoto fana wajue kama wanatumikisha strategie hii na hii ifana shie tu changer, si possible tutumikishe ile strategie ambayo wako naitumikisha, lakini isikuwe ya kusema kila siku tunagombanaka lakini hatukamate eneo yoyote. Ndio kugombana tu wanatusogeza nyuma kadogo tu maeneo mbali fulani, kesho tunawarudisha nyuma mwenzile maeneo, lakini hatujafikia kiwango ya kuwarudisha nyuma hata maeneo 5. Tujue tumekamata eneo kimkakati ya wasi wa M23 komsana shie imekuwa yetu. Nasikia ndugu zangu, na shie inakuwa kabisa tuko sawa na watoto wazalendo. Kama wako pale tu ni kusema wa FARDC ni wakusema kesho leo tunasema ya kwamba tumewarudisha nyuma, ipo kesho tunasikia tena ingine information asa kwa karibu na Uvira, kesho yake wamefika Uvira.
Sasa tutakuwa tunabakia ni wa kujifunza tu? Hapana, ndugu zangu, hapana. Jeshi letu ni jeshi ambalo mpaka sasa lishapata kila kitu ambacho unaweza wakatumikisha kwenye uwanja wa vita. Sasa wasikontinue kubabaika vile, hapana kabisa. Watumike kile ambacho mzee aliwatuma. Kama aliwatuma kukimbiza wasi M23, wasibakie mapozisio zao tu ili wazilinde, hapana, ni wamwatake, wamutoshe maeneo ambazo iko ndani. Ndio ile wito ya Kongomani wote kabisa. Hatuveni tuko nasikia tu sasa waligombana tu leo, waligombana mema, maeneo hizo zingali amo waasi wa M23. Tunaomba kabisa nao wakoe makini, wasiwe sawasawa na watoto. Tutajielekeza Mwaruchuru ambapo sherehe kubwa ikaandaliwa na huyo Bertrand Bisimwa, coordinateur ya M23, akiwafelicite watu 416 ni cadre politico militaire wenye wanamaliza uko formation, wenye wanataka Kanombe kabisa. Na wale watu hao walikuwa ni wa chef, walikuwa ni wa chef de village, wa notable, wa responsable de dicelir, wa maaveni, wale wote ndio ambao walikuwa wanamaliza hiyo formation huko Kanombe. Sasa Bertrand Bisimwa alisema tu mambo mengi, aliwaongelesha akamwambia mambo mengi kuhusu politiki yao, lakini mingi yale ambayo alikuwa akitangaza ni ile efe ya kuonesha kwamba tu gouvernement inaendelea kufanya ukabila mu RDC. Orke tunajua kwamba deja depuis juzi Felix Antoine Tshisekedi kwa kinywa yake kabisa yeye alikuwa akisema kwamba Wanyamulenge ni Wakongomani, na wale wote ambao wako Nord Kivu depuis zamani ni Wakongomani na wajua, lakini shida ambayo iko nayo ni wale ambao wako na besoin wagombanisha wenzao watoshe mbili ambayo walikuwa washaka tafuta depuis zamani na wauwe population depuis zamani. Sasa wale walikuwa wakionyesha tu wale wa cadre politico militaire ya kwamba tu gouvernement ayo iko pale juu ya ukabila, iko naonyeshana ya kwamba wale watusi wa Nyamulenge si Wakongomani. Porque deja gouvernement yote ilikuwa kitangaza ya kwamba ni Wanyamulenge. Tunajua tu ni zile madistraction ili waingize kila mtu mo politiki. Sasa ndugu zangu, ingawa kule mama wako na waingiza watu mu formation kumakazo, tuseme ni kumakazo, paski hawezi kamata mama ambaye yuko na miaka 45 mwambie unawea maformation mwa politike. Orke alikuwa ni mama ambaye tu anajikalia hapo nani swate nani nyumba 10 wala ni nyingine tu kitu pale pale mu village yake. Sasa depuis kuna mwanisa kose 3 semaines, baada ya 3 semaines na wako nabeba kule wale watu yote, kama uko chef de cellule pour le moment, kama uko notable, kama uko chef de village, ni lazima uende ku formation. Iko kusema sawa ni maombi, ni lazima ifo uende kule. Unasikia kwamba kumbe ni makazo. Sasa wako napenda deja wale watu ambao wanakali, wale watu ambao wako zile maeneo ambazo washaka zikamata, ifo wote waingie politiki. Nasikia ndugu zangu, ifo wote waingie politiki ili kusikue tena wale ambao wanapanaka ma information ku gouvernement. Unajua pour le moment juu FRDC ifanye maoperation nyingi, tunakuwa na watu ambao wako maeneo ambazo deja wasi wa M23 wako ndani, lakini njoo wenyewe wanapana information ku gouvernement ili ipate ginzi ifanye maoperation hizo. Lakini deja M23 iko napenda kila mtu aingie mu politiki, juu siku community international inaweza ikaingia hapo ikutani ya kwamba deja watu yote wako sous forme ya wenye waishaka jadere mu mouvement. Orke ilikuwa ni kumakazo, wako wanaonyesha community international kuma video, kuma foto ya kwamba wakaaji wa maeneo hizo wanafurahia sana kabisa kuona ya kwamba vitu ni sambamba, hakuna shida. Orke ilikuwa ni kumakazo. Sasa ndugu zangu, ifotoe makini watu ambao tungaliki mazone zenye M23 iko ndani, muwe makini ndugu zangu, muwe makini na mkontinue kutumika na jeshi la taifa ili tuone ya kwamba wasi wanaweza wakatoke maeneo hizo kesho wala
kesho yake. Tujielekeze tena mu vile ya Bukavu ambapo mwa 9h30 minutes za siku ya leo, gari nyingi makonvoi za wa M23 zenye zinafika mu 20 zilionekana kabisa huko mu Kadutu zikipanda huko Panzi na ziko naelekea huko maeneo Nyangezi. Sasa tunaona depuis asubuhi kulikuwa mapambano ambayo iko naripotiwa kule, na kuko maeneo ambazo kule watu wanapenda wazilinde ili wakamate na zingine. Sasa inaonekana ya kwamba deja iko saa tunaweza sikia kwamba deja kushafungulikana nyingine fro paske zilienda na ni gari mingi na zilikuwa zikienda kwa haraka, zilikuwa zikikimbia sana kabisa. Nasikia 20 convoyés ni mingi kabisa, ni mingi, ni askari ambao wanaweza fungura fro, wanagombana, wanakamata eneo hata fulani. Ndio maana mpaka sasa wazalendo ambao wako maeneo ambazo zile convoys ziko ndani wajua ya kwamba deja gari zinakuja, wawe makini, wawe tayari ili waasi wasije kukaingilia. Si possible na maamiskade wazifanye ili waone kwamba wanaweza washambulia ava ya kuwashambulia, au wakuwe makini. Ndugu zangu, wakuwe makini, tuwapashe mahabari, tusambaze hizi mahabari ili au wakuwe na jua, wale ambao wako kwenye defro wakuwe na jua ya kwamba waasi wako karibu, kusikue mwenye atalumizwa na wale waasi wa M23. Watu yangu, hizi ndizo habari ambazo nilikuwa nazo mchana wa leo. Sasa kwamba mmenifuata bien, na wasi sana basi kufanya subscribe, yani kujiabone kwa channel yetu ili tuipandishe kabisa. Mcomment mkituambia ni kivipi huko kwenu, mahali ni kivipi, mzilike habari hizi na mzipartage, tuzisambaze kwa walio wengi, mpande nyingi kabisa ili zikuwe na wafikia wakongomani